Alright, ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafowethu njengamanje ngivakashele la ema-ofisini impucuzeko just nje ukuzokhuluma neqhawe emva kwendumezulu yomcimbi ekade ikhona ngesabatha leli sisuka kulona ingoma kazwelonke hayi madoda i-World Cup ngoma kazwelonke qhawe la masekubingelele babomgwazela Qhawe lakithi ngiyabingelela ngibingelele nabo nakubona bonke ababukeli bohlelo lakho kuphi lapho uhlelo olufinyelela khona siyanibingelela qhawe lakithi ake siqale nje singene khona umcimbi omkhulu wengoma kazwelonke obe impumelelo enkulu kakhulu futhi mhlambe nje ukudlulisa nje emakhaya ukuthi umcimbi njengoba usuhambe kanjalo hamba waziwaphela mhlawumbe ubungadlulisa nje uthini nje amazwi akho mhlasimpe mangiqale ngikuveze kuba bukeli bonke emakhaya ukuthi njengoba sasizile kwasekuqaleni ukuzonxenxa ukuzonazisa ngenhlelo za umcimbi engoma kazwelonke saphinde sakunxenxa futhi ukuphumelela kwenu sibone kufanele futhi uma umcimbi usudlulile siphinde futhi sizobonga singabongi nje ngeyithupha kepha size sizokhuluma ngoba nasekuqaleni sasikhulumile mhlasimbe kokuqala ngizoveza ukuthi siyabonga ukuthi abantu baphumile inkalo ngeinkalo baqasha amabhasi baqasha amakhumbi beze kwingoma kazwelonke bebengazile kumcineka bebeze kwingoma kazwelonke ngoba ingoma uthina maZulu isona sport sethu esasiphiwa mangathi usiphuca ingoma yini enye sinayo nje ngoZulu isona sport sethu ke ezamaZulu ngaloyo ndlela ke ukuphuma kwabantu babe ngangeimpethu zendlovu bezoseka isintu sakubo bezoseka usiko lwa ingoma kunginikeze isithombe sokuthi King Zoso lento yesintu ngeke ifele ezandleni zethu futhi asikulwela ukuthi naseyinganeni zethu ingafi ngoba uma sibambe kanjena izingane ezokhula isintu sikhona makuthiwa siyahamba namhlanje emhlabeni kumakhosi asebuza njengomdlokombane kuze kuyofika koShaka nosenza ngakhona uma besibuza ukuthi yini esiyenzile ukuqikelela ukuthi inkonzo engaka kaZulu ayifi kunento esesiyokwazi ukuyikhomba emuva ingoma kazwelonke into engasekuphela ayizokuphela ngenxa ukuthi ayizange iqalwe yimi mina ngibe isithunywa esiye sakhonjwa ukuthi ngcineka lenqola ayidrive uwe ngiyazama ukuyidrive ngendlela ngiyababonga kakhulu abantu ngibonge namagoso esizwe ngidlule emagoseni Zoso ngithanda ukubonga namakhosi amakhosi ebesinawo engomeni kazwelonke angaphekwe shakalombili angaphekwa amashumi ayisishagalombili singavenanga sayingomeni siqale saba lapha ehotela likaNokusho elapha eMasgrave la khona ebesihambisana nomhlonishwa umfundisi uReverend Thula Sizwe Buthelezi ongqongqoshe wakaKhokta ngani ngenhloso yokuzokwazi ukuthi sihloniphe amagoso abambe iqhaza ekuthenini ingoma ingapheli eindaweni zabo bekhipha ephaketheni bayibamba kwaze kwanamhlanje kuye kwafika isikhathi ke sokuthi asikwazi ukuthi sibachome uphaphele gwalagwala siqale ngamakhosi ke awu9 mangaphazama asigcinile ke siyaqhubeka ngoba maningi amakhosi alibambile iqhaza solokhu siqhubekile njalo amakhosi kanjalo namagoso solokhu siqhubekile njalo senza uhlelo lokwazi ukuthi sibahloniphe masuka ke lapho kungokokuqala ukuthi amakhosi engomeni kazwelonke ebenetende lawo
umnyango wakhetha ukuthi amakhosi angancikiswa, amakhosi njengoba esesondele engomeni ayiphethwe yiwo, ngoba ingoma vele amagoso awamakhosi njengoba sizikhonzi emhlabeni wamakhosi, ngoba inhlabathi yonke kaZulu yamakhosi sizikhonzi. Amagoso esizwe, amagoso amakhosi, uma sigida sigidela wona amakhosi ayibambile eduzane. So ngithanda ukuthi ke ngidlulisa ukubonga nakuwa amakhosi kuona wonke aphumelele nangakwazanga ukuphumelela. Ngidlule ngize ngiyobonga nakubantu nje ebebezibukeli makuthi uzosubonile indlela ebebevunule ngayo, abantu besifazane ezosuba mhlawumbe umqhele bevunule ngayo yonke inhlobo yokuvunula, omama befaka idwaba, yonke leyanto ukuthi uma uyibuka ufike lezi inyembezi ukuthi abantu bakhuthalele into yabo kanjena, bakhiphe umuntu ofuna ukwazi uZulu ukuthi uyini. Uma ngabe igejile ingoma kaZolonke ikhona imicimbi ekhona, kodwa lapha kwingoma kaZolonke ngifike ngabuka isimanga, omama imvunulo yamantombazane yonke lento, kukhona nezinsizwa ibuthe elivunulile, kwadlule egideni kwakhona izinsizwa ezinohlonze egiyeni. Ngibone nje kugiya uLaship umfoka Mthetho, angikaze ngiyibone into efana naleya, ngishilo ukuthi isilo esihlalweni lapha esikhona masibuka lo msebenzi siyayiqhenya ngesizwe sisiphethe ukuthi ngesikhathi saso wakwazi ukuphatha abantu uZulu ubumbane kanje. Uyabona ke ngiyangithi mina into uma isibanjwa abantu besifazane kanje, uyabona nje bengoma kaZolonke beyithanda kanje bevunula kanjena, ikutshela into eyodwa, abantu besifazane banesifundiso, bayakwazi ukufundisa, bazofundisa izingane zabo, ingoma ngeke isaphela. Kuyisifiso sami ukuthi Zoso sithi siguga kungabibikho inkosi esigodini sayo ingoma engekho, ngoba siyayazi ingoma umthelela wayo esizweni makunengoma ukuthi nomthelela omuhle kanjani. Yes. Kodwa kuqhawela kithi ngifuna nje ukubheka la sesingena nje khona ke manje ke emcimbini mhlambe ngokudlala nje kwamaqembu. Hayi qhawela kithi hayi ungaba bazothini nje hayi ekuyimisele nje kwamagoso inkabi hayi kunento amagoso ayenzayo makuze engomeni kaZolonke nginemgilingwane. Amagoso igoso negoso belinomgilingano walo beluphethe, futhi awukho umgilingano omncane kunomunye. Ukulalela ubulokhu ubambe ngezantsi nje, khona bebephethe ibhokisi lomncwabo lihamba nomuntu phakathi, amajuba enhlahla afika nentasinga neambulance baphuma nephara, iphara likwazi ngibona isimanga into ebengiqala ukuyibona abafethu, umuntu ebamba ibhala ngomlomo aliqukule ibhala bese sina asine ibhala lisemlomeni. Angikaze ngiyibone into efana naleyo, angikaze ngiyibone into efana naleya, njengoba ngisho ukuthi ukuyimisela kwamagoso, amagoso angaphezweni lasenhla, indlela ebeyimisele ngayo koSikhothi, oShanela, izangoma kube uSaddam noMzansi. Lalela ke uyabona izwe lonke njengamanje abantu uMzansi bebengawazi, sebeyawazi uMzansi. uSaddam uyimele ingoma uMzansi, into esiyibone lapha kwangena noBig Zulu, bafuka gqisha lapha ezinsizweni kwathula kwathi mukutu kwamambu one into ongazange uzibone ngathi yazi bafowethu ingoma kaZolonke kuyacaca ukuthi vela iveli kithi into enabanikazi bayo kahle hle. Uma ubuka lengoma esibuya kuyona Zoso ayikho ingoma ongakazi ubebikho kuyona, but ngicabanga ukuthi uzovumelana nami ukuthi lengoma kulonyaka ayikho ingoma efana nayo. Ayikho. Ngifikele umqondo ukuthi ke abanikazi bayo ingoma ibone bebeyiphathele yona, ibingaphethwe yithi Zoso, ibiphethwe abanikazi bayo kusuka uhlobo labantu belikhona, even kuma VIP. Uma ufika iorder ubuyifica indlela ebekuyiyona, abantu bebebahle ngakhona, injabulo ebikhona, lento ibikutshela into eyodwa ukuthi abanikazi bayingoma bebeyiphathele bona lo msebenzi ngayo yonke indlela. Thina okwethu bekukudrive inqola nje kuphela, akukho okunye, ngoba mawungakhumbula ngisho ukumema azange simeme kakhulu, sakhuluma nje nabantu lapha nalapho sicela abantu beze, ubanike uhambe wathinta bonke laba bantu ngabanye, hambe bathinta ethozana eMabhida, abanikazi bayingoma.
ayingeke qhawe kodwa manje umuntu lenza kanjani uhlelo ngoba iambulance ayingeni la abantu vele ingene singena ngala kuma VIP lwenzeka kanjani uhlelo niyakwazi mhlawumbe ukuxhumana nizobe senilwazi nenokopho lokuthi hayi mhlawumbe should lona ukuthi ufuna ukufaka iambulance ngoba phela ngiyacabanga ukuthi ngeke vele nje umuntu ayingenele sisuke singazi uyazi waye bengasitsheli bayesaba ukuthi uzothi mangabe ngixoxela nami bese ngixoxela omunye ubona ama-ambulance asewu-10 ngathi sengixoxa ukuthi mina amajuba enhlahla kulokhu azobe ehambe ne-ambulance sisuke singazi kahle hle njengoba usuke ubona ngithuka nami ngithi hey kwenzakalani ke la nami ngisuke ngingazi ngibona ngoba sekwenzeka ukuthi futhi wobona ukuthi ngisho bereheza bahlakaniphile bakushaya ngo-view once abona mina ngithumela ama-video abereheza bangishaya ngo-view once into encanyana mhlawumbe lalela benza ungathi bayatshelana ukuthi umcineka simthumela ividiyo sire abanqeni babethanda bakuthumela isithombe sebehleli phansi sebeqedile bejulule bemanzi bese bekutshela ukuthi bereheza angeke uzubone inhlelo zabo kodwa khonto engifuna ukuyithinta ngiyalikhohla leli qembu lasemntuba kodwa ngaphansi kwenkosi umkhwanazi bafowethu kunento eyenziwa inkosi umkhwanazi mayisengomeni kazolonke akabi isicukuthwane uyahamba ayekuzona insizwa afika avumise akuvumisa ingoma enze yonke into uyabona uthi mayenza le nto bese ubuka iconfidence einkabini nakuyigoso inkosi yabi simi ngale ngemuva ishaya ihlombe yenza yonke into yangihlekisa yathi mase beqedile kwakhona elingenayo elinye yagijima ngejibane yakho ngithi hawu ndaba ezizakwenze njani ithi hayi la sekhaya komama lila qembu angihambe ngiye khona ngiyovumisa sekhaya komama amakhosi ingoma ayithanda hayi kancane ayithanda ubona indlela asuke ekhululeke ngayo uyabona kudlala amajuba enhlahla kwezi inkosi yakaXimba umlabo yafika amaphambuka ithema yafika shaya ihlombe ithi kumina ngithi ngiyayikhulumisa ithi mncane ngangisathintwa njengamanje ngose ngikhulume sekusukele liqembu kwakuthi ayirole phansi ngekhanda kuphinde kuzoba into leqembu lele lasenkandla ngaphansi kwenkosi uDlomo yini ngizolikhumbula igama lalo lalela yaveni yafika yamalapha ngasekhoneni la ikhehle sikhulile inkosi yasibo ngathi mangabe ngiqhamuka yathi mcineke uyabona ndikwenzakalani lapha ngathi mangithi ngiyabuka khono ledger umfokabiyela kulela qembu kuthiwa ubani ngizolikhumbula igama lalo hayi angaze ngibone kodwa manje uyabona kodwa cha ukuthi ke lento manje isingena nakhona emakhosini manje so wese ubone ngene ila ngiqhude nje wamakhosi ungawubona angithi sathi masiqala impocuzeko sasiba nenhlahla yenkosi yasemanzimeleni inkosi impinto the late yayifika izoshaya ingoma ishaya ingqimphotho into ezokwenza nje anginanzi inkosi yasemanzimeleni ngixoxela ngayo le esehlalweni nansi inkosi yakamlaba ngikutshela inkosi uDlomo yayibi ngekhona le tende lalela ibabuka ilokhu ikhomba ngezandla ithi ikhomba ziyele ngathula ngathi uNkulunkulu wami ushaka lapha khona uyaphenduka uma ngabe ebuka ukuthi mayiphenduka lenkonzo enkulu kangaka ebungcwele bukaZulu asilahlile sibambile from amagoso ababukeli zoso kuze kunina mawubuka abacosheli zoso abasuke belapha basuke bengaphekwa 20 basuke bengaphekwa 20 and abaqala ukusebenza ngelanga lengoma even before Embo Films omashelela baningi beposta ngayingoma bahambe bo invite abantu ungazofunga ukuthi basuke bethunywe Zwide basuke bengathunyiwe yimi basuke bengathunyiwe kodwa uthando lento kaZulu ngishilo nayizolo ngathi bafowethu lelize la kaZulu ubungcwele balo angeke buze kuphelele ezandleni zethu ngikubonile lokho ayimlando asingene eqhaweke singene eqhudeni hayi ngeke eqhawa hayi qhawa iqhawla lichibile iqhawa wakwenzakalani qhawe ngoba phela wasuma qhawe dlala ulundi wakwenzakalani olundini
hayi nasenkandla ngasukuma ungabuza ubhingi oh yeah abantu kabalingani uvuka bhongo kuthela uyabona ngesikhathi phela into eyenziwayo kaMavava wayibona nayo kade sikhuluma off camera ukuthi laba bantu into yabo ngendlela asileke udumo legoso la uMavava kodwa kwabona impi ispirit sempi esasikubo ngaze ngasukuma ngaze ngasho ngathi yabona ke sekuzwe inunu lezi ayi yabona into eyenziwa inkandla lapha into eyenziwa inkandla lapha excuse me ingakho kwasukuma inkundla yonke ubuka abantu besifazana ababeqi ayibo angithintele indabana yokugqiza wabona ukuthi babegqiza kanjani abantu besifazana wabona behlobile ngikhuluma mina lalela ngikhuluma ngokugqiza lokwasemakhaya mawusuka ubona abantu begqiza into esasiyibona lapha leyanto ungazofunga ukuthi into yayihleliwe yayingazange zihlelwe leyanto leyo ayisimanga kodwa abantu besifazana babejabulela into yakubo yakhuphuka inkandla namahlabathi akhuphuka ingakho lwamdlalo bathi akubo 50-50 ngoba bakhuphuka nolundi lakhuphuka ngikhuluma ngawe mina uthi ayike wenza mawala ayikho lonto leyo ayikho ngangimjabulela nje la ngasukuma khona ngiyacabanga ukuthi Zoso ilento yentelezi wezoso kunento oyawuyenze ungayiboni ukuthi bese utshengisa ivideo ungakholwa ukuthi uwe lo uyabona uyaphana opasha usondele kanje uyazi ukuthi vele kuthuke bonke abantu vele kuthuke bonke mana ngithi vele kuthuke bonke abantu kuthiwa hayi umcineka usewumthuthi umcineka usondele kanjena uthi kanjena wezoso contents kamangeni izangoma zasemtshezi kodwa abaqale beyishisa lapha nabezongena ngayibona ishungu angazi ngabona nawe ugxuma into ongazange uzuyibone ngathi mina ileyanto bebeyishisa ngoba bonke abantu ababeshutha babegxuma njengezingane ngathi mina bazothini mase bebona amakhamera belokhu bebabazile bethwala izandla ekhanda ayike ukababaza izangoma zasemtshezi wayibona ndoda ayiqhawe mina ngiyazi le nto leyana yabona le nto into kaNkuluNkulu ngempela le nto ngithe Zoso isifiso sami lesi ngifisa ukuthi sithi sihambe emhlabeni ngoba njengoba sila sizohamba ngifisa ukuthi ingoma ibisifana noMaskandi kanjani na ngithi ibisifana noMaskandi ngokuthi amagoso aqashwe uhulumeni aqashwe nabantu nama companies private emcimbini umcimbi ungabikho umcimbi onganawo igoso baqashwe amagoso impilo zawo zikwazi ukushintsha bakhe imizi bahambe ngeemoto njengabaculi bakaMaskandi lokho kuzokwenzeka ngoba noMaskandi akuvenanga kwanje kwaba nabantu ekuyibona bakholwa kuMaskandi bawushintsha wazi wafika la ukhona namhlanje kuliphupho ke lami ukuthi nasengomeni ukuthi ingoma ayikhule ngesikhathi sethu sithi sihambe kuyihlazo ukuthi kuthiwa bekunomcimbi amagosa engekho kwabantu bangakujabuleli lokho uma kuthiwa beze emcimbini amagoso akekho kuyisifiso sami leso futhi ngiyafisa kulesifiso sikwazi ukubambisana nabo bonke abantu abanokwenza izinto ngiyafisa futhi nohulumeni angibize sihlale phansi sikwazi ukuyikhuluma leyo ukuthi ingenzeka kanjani sinikeze i-time frame mhlawumbe sithi sizosebenza ngo5 years ngonyaka kokuqala akube sekwenze ukuthi ngowesibili akube sekwenzeka ukuthi ngiyafisa uhulumeni amagoso ngiwabize kungabi yimi kuphela amagoso ngiwabize uhulumeni ahlale kanje kwakhiwe indlela uhulumeni azosebenza ngayo uma ngabe kuzwa enteni performing arts kuze kuzofika ekuthenini amagoso kuvunyelwana ukuthi uma ngabe kwenziwe imicimbi uhulumeni uyagazetha ukuthi emcimbini kahulumeni especially asemakhaya ukuthi angingathi mangabe kuthiwa kuyiwa ngakithi bese kuqasha abaculi kuphela kodwa kuyaziwa ngakithi khona amagoso ekhona ekadokotela maningi amagoso akhona angakhona kushushishi la ngakithi u2 bullet wangakithi kodwa kube nesibindi sokwenziwa imbizo kuqashwe oMaskandi kuphela mhlawumbe no gospel amagoso anganikezwe ithuba lonto kayiphele asilwele ukuthi ayiphele uma ngabe kuthiwa nansi imbizo kuba khona imbizo kaNongoma
Abantu beqasha abaculi kuthiwa nansi nengoma ekhona asithathe kanjalo ngicela 5 years othi phela so bese sikwazile lensimo ukuyihlakula ngendlela efanele. Yeah. Hawe lami ngiyacabanga ukuthi indaba obagcina behlukanisele imali right. Yeah, abagcina fathile ya. Hayi ngoba kongakhetheki. Hayi kongakhetheki. Le ngoma ukuba kuthiwa ingoma enamajaji. Yeah. Angekwazi ukuyijaja le ngoma. Ayingeke impela ngekwazi ukuyijaja ngoba amaqembu onke asuke eyimisele lento ongakazi uzuyizwa emhlabeni ongakazi uzuyizwa manje ke ngeke ukwazi ukuyijaja ayingeke ngempela ukwazi no ngeke uzuba ingoma kaze lonke unyaka kafolo kodwa akekho belindele ukuthi izobe sikhule kangaka angikusho Zoso ngiyeke ngathanda iZoso mina ukukhuluma inkulumo ngiyiqede ngingazange ngimfaka uShembe ngani mina Zoso njengomcineka angikusho lokho mhlawumbe sengikusho kwesibili ngiyazazi ukuthi mina ngubani mina Zoso anginamahloni ukusho ukuthi ngaphandle kaShembe mina ngiyizibi angilutho ngiyaqonda lokho ngisho ngingedwa ngiyaqonda ukuthi uShembe uye ohlala kimi ukuze kukwazi ukuvela lomcineko ovelayo lomcineko ovelayo uvela ngoShembe akayiveleli ngakho ke angengaqeda ukubonga kwami uma ngazange ngimbonge ngoba ngiyazi ukuthi siya engomeni umzima bonke bebungaba khona uyena owenze bangababikho mina ngabona yonke into yenzeka nje kalula mhlabe hleze ngikhohliseke ukuthi yenzeka kalula nje ngokuhlakanipha kwami kanti cha ngiyaqonda ukuthi imgogo ibingaba khona ziningi into ebengaba khona kodwa uShembe uzenze zaba yizeleze lakwazi udwenda ukusina lasina labuka futhi ziyibuki zaqede futhi izibuki zahamba za emakhaya kwangaba khona ngisho ingozi eyodwa ubuhlakani bomuntu lo yo ngisho yodwa azwanga akho gigabe ezibikiwe ingakho ke ngithi enkulumeni yethu yobusuzo wafikela ema-ofisini ngingabe nginephutha uma ngabe ngingabonga ukubonga kwami kuphelele ngingazange ngilifake igama lika Shembe ngilifake nelamadlozi akithi ngoba ngumuntu okholwa ukuthi akhona asemacinekeni nawe asekhaya komama kancwane ekuyibona engazi ukuthi banesabelo esikhulu emzimbeni wami nasegazini lami hawe lami iseza funa ngokuzayo ayisizophila iqelasi inkinga esibhekene nayo umavava ngizokuthiwa uthe ngazi bekhuluma bakulezi sixoxa nazo uthe inselele esibhekene nayo eyokukhompyutha nengoma kulonyaka unyaka ozayo uzoba nzima kakhulu ngoba sizobe sikhompyutha nalonyaka nje uma sibhedile abantu bayobuza ukuthi kwenze njani ngoba babonile ukuthi ingoma ikwazi ukuhamba ifike kuphi ngakho umuntu must start planning now ukwazi ukuba ngoba unyaka ozayo kumele ube ngcono kunalo kodwa inkinga manje lona uvene waphakama kakhulu iyona inselelo ke kodwa sizohlala nekomiti ingoma kaze lonke ine steering committee sayo le steering committee ke sayo sizohlala phansi no Khalamfazi ubantu kabalingana umfoka Bhengu Kiss Before okhomo omzongcele ondoni umweli ngapha emsinga kubo uGadla umfoka Ncumane bese kuba khona ama-ambassador akumabili ukhala uKhuzani kuzoba bahuphi ayahlala nawe emhlanganweni weplanning njengoba nisuke senibona nina into esiyikhandwe ikomiti steering committee sihlale phansi sihlangana izinsuku sikuqhamukele iqhinga abalifeyilise kuqhamukeleli liphase lithi liphasile ngakusasa lifeyiliswe ngithanda ukulibonga kakhulu ikomiti lama ngikusho lokhu ngoba konke lokho kubonakele imjuluko yali ikomiti liplana ngendlela eliplane ngayo ngakho ngiyababonga kakhulu ngibonga nalokuthi nje ikomiti lingangenwa imoya yabantu abathize ngoba Zoso ngifuna ukutshela isimanga yabona uma ngabe uNkulunkulu ekwenyusa Zoso kunyuka nezinselelo uma ngabe kunyuka nezinselelo abantu abaseduzane kwakho uma ngabe bebuthakathaka bayaqhuzuka basala endleleni ngiyabonga ke kulezi insizwa nentokazi engikhuluma ngayo ukuthi bakhomba ukuthi ba strong ingoma kayisinde lula cha ingoma ayilula mfowethu
angikusho lokho ingoma kayilula ngiyakubonga kakhulu ukuba strong kwabo ngiphinde ngwabonga na wonke amagosa akholela kwingoma kaZwelonke makuthi uyabona alikho igosa elingafuni ukuba ingxenye ingoma kaZwelonke ngiphinde ke ngidlule ngifike ekuthenini nakuba umcimbi uhambe kahle siyathanda kodwa ukuthi sixolise kumagosa angalitholanga ithuba kunamagosa angadlalanga mfethu angaphe I think awu30 cabanga inamba engaka lokho kudalwe yini ukuqala umcimbi isikhathi sesedlula kodwa zosa ngikusho lokhu thina njengabahleli bese sikwenze konke ukuthi umcimbi uqale amagoso amanye adileya amanye afika ngaso isikhathi lento ke iyinselelo yokuthi kufanele ukuthi sihlale phansi no coordinator bama groups sihlale phansi lento esikhathi izokhulunyelwa eduzane ngoba nisuke nikhona ingoma nishutha zosa noma ngabe kuthiwa zosa abantu abakafiki kodwa makuthiwa zosa uyadlala ngo9 angithi le ngoma vele izobe recordwa bayayibuka abantu emakhaya ivele isazobonakala ngisho ngabe kuthiwa udlalela abantu abawu500 noma abawu200 baningi labo bantu labo usungaqala ngoba abantu basuke sebekhona yazi ngisho so ukulinda ukhumba intethe labantu ekugcineni kuaffecteka ischedule ekusoke kuvunyelene ngayo ilokho okwenzakala ischedule ifile ngenxa ukuthi kunamagosa afike late sizokhuluma ke nekomiti sibe nendlela ukuhlala phansi ukuxoxisana ukuthi le nduku eshayile sizokwenza kanjani ukuthi ngonyaka ozayo ingasiphindi ayangicabanga ukuthi bazwile khawela kithi ngicela mhlambe ngoba ngiyacabanga ukuthi amagoso maningi kakhulu eSouth Africa lengoma njengoba ikuyingoma nje kaZwelonke yaseNingizimu Afrika so ngiyacabanga ukuthi maningi mhlambe namanye amagoso angakaze even afinyelele mhlambe kwengoma kaZwelonke ayafisa mhlambe ukuthi mhlambe kwenziwa kanjani mhlambe uma befisa nabuthi ngelinye ilanga mhlambe beyithole mhlambe bese ngomeni kaZwelonke uhlelo esilisebenzise angithi ingoma ino associations bayo kwezinye indawo abekho ke siyayisebenza nosihlalo bo association sizofika kusihlalo wengoma yasemahlabathini mhlawumbe kaMpungosi okamlaba sithi sicela amaqembu amabili azomela le ndawo ango best nani proud ukuthi labantu laba bengahamba bonimela ngoba phela ingoma kaZwelonke ifana neFIFA World Cup yabo so awukwazi ukuthatha nje noma ubani uthi hayi ngoba akaze adlale akeze leinkabi zakhe zo5 ayemabhida cha emabhidi kwesika Minzela la kufuneka obest angithi nakasibaza obest kulozo ndawo so into elula ukuthi sikhulume nosihlalo wengoma ahlale nekomiti lakhe amanye amakomiti ke namakhosi involved kulona kuyiwe enkosini ukuthi cha inkosi yesizwe la kufuneka abantu endaweni abazohamba bezosimela amanye amakhosi azaze njani azayibiza ingoma zawo zonke kuthiwa izogida phambi kwayo inkosi zigide bese kuyavunywa ukuthi hayi ubani engasimela ubani engasimela so okwamanje uhlele sisebenza ngalo yilo lelo sihlalo hayi khawela ke ukuthi asilinde unyaka ozayo khawela kithi asilinde unyaka ozayo obengekho emabhida abafethu amehla abaphathelani bekunyaka kaFolo bengiqala nqa ubonteji ngafikelwa izinyembezi khona bangishutha nje ngaphatheka kabi ngathi bengayidelete lo video ngafikelwa izinyembezi ngoba nami nakuba bengiyazi ingoma ukuthi ispiritual kanje uyazi kwathi mangena umthakashana engene ekhala angani uma wayishutha lo video amsho wathi mayengena eqhamuka edweba ekhala mi inyembezi leyanto yangithinta ngathula ngathi nabafethu lento deep kanje ingoma bafethu iwumthandazo kaZulu engathi besingayiseka ngayo yonke indlela uZulu umile ngengoma isemthanjeni ingoma yeyinsizwa nentokazi asiqhubeke sibambisane lingafi ngathi izwe hey awumbone noKhalamfazi naye wayidiniwe uKhalamfazi wayeseyinunu lalela bengiqala ukubona uKhalamfazi nje bayibangakholwa abantu ngangibatshela simile ngithi mina niyazi into uKhalamfazi uprincipal wesikole we high school but man lo muntu bayasho ama comment la bese bathi kanjani bebona indlela ayiyona ngendlela ungathi uthelwe ngentelezi uyabo
ngithi naye uprincipal lo kodwa manje ngoba phela ngithi ukuthintwa into eyinhliziyo kaZulu and uyingxenye yayo uyabona lapho usuke ngagxoba ngasho ngisho ukuthi sorry angasho ngisho ukuthi sorry khawela mayingeke cha ngeke singasho cha ayi nami ngangemlindeli mawelewele niyamacabanga nabantu baningi futhi abantu ababemlinde kwenzakalani umawelewele ekhishi cha umawelewele wayeza ngolosine nje wayeconfirmile namaphepha futhi ayidingakala imvumo yokusebenza wayesethunyelele wona umthobisi wamthumelela kuthiwe ngolosihlanu ntambama wahlaselwa kakhulu amahlafuno wasebona ukuthi ngeke abantu bafuna ukushutha naye benze yonke into umuntu mayephethwa amahlafuno akabi semudini wasebona ukuthi abantu bazobona sengathi ngoba nakho senekhishi usephakeme hayi wasekhetha ukuthi hayi ngeke akahamba ekudokotela angakwazi ukuze mabhida wabanjwa nje lokho akukho kunuka mbamba sasimpela sokweleta ayi angithi sizohamba nje nawe ngifuna ukuthatha umsebenzi cha sokweleta ake sihambe siyokweleta kuwile fanele sihlele nje sihambe soyibona inkabi yethu sifike futhi ngifuna sifike ngalindele asibone sesipaka nje sokweleta lapho sokweleta sophatha nexoku lakho umthobisi wathi umthobisi 15 rand iplate lapha angajiki ke mase sifikile 15 rand what 15 rand angajiki mase sifikile qhawela kithi kuza qhawela kithi manje enye futhi World Cup suka pucuze ngeskande festival ayi kade ngifolele utshathi izolo engitshela inhlela nazo ngekhanda zempucuzeka kulonyaka uthe manje ngitshela ngezwe kufika inyembezi hayi bafethu abacula umaskanda balindele lukhulu liyeza bazo enjoy kakhulu inhlelo ezikhona inamandla kakhulu hayi inamandla kakhulu mfowethu hlala kanjalo bafowethu umzozo senizwa qhawela kithi asiphinde futhi mhlawumbe sithinte kunabaculi lapha nababefikile bezoyibukela nje bezoyibukela sababona olimiti onjoko abantu besuka le koGoli abanye besuka endaweni ezahlukene bezoyibukela nje mhlawumbe ngiyacabanga mhlawumbe babeyisebenzisela izinto zabo mhlawumbe amathikithi abo bezoyibukela nje ingoma oBig Zulu bafika qhawela kithi hayi qhawela kithi ngithanda ukubonga bonke abaculi bakithi kusukela kuCevuzile kuya kuLimiti kuya kuNjoko kuya kuKhuzani ngikhuluma ngababona kuya kuBig Zulu nobahube kuya kubahube kuya kuGadla ngicabanga sengibala abaculi abawu8 lento abayenza inhle kakhulu ngoba ifolo likaMaskandi besinalo noSaliwe wafika noQizili noKhaza wafika khona futhi umculi engambona owayigida ngisho ukugida lapha ngizokhumbula ukuthi waliphi iqembu kodwa khona umculi engambona kwaMaskandi owayigida le nto yangijabulisa ngoba kukhombisa ukuthi abaculi bakithi amagosa bayawathanda futhi bayazazi ukuthi basuka kuphi ukwenza le yanto bezohlala more than 12 hours enkundleni bezosela into yamagoso ngithi baculi bakithi asithathe eliphansi lonto leyo ngiyacela ukuthi bafethu niqhubeke ningadinwa niqhubeke niwaseka amagoso ngoba umshado omkhulu phakathi kwamagoso nabaculi bakaMaskandi lento eniyenzile yaba inhle kakhulu siyabonga ngayo yonke indlela nangelinye ilanga makuthiwa ingoma ibiziwe ningadinwa nibofika hayi siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga bafowethu njengoba seshilo nje ukwazela ukuthi hayi kuseza hayi into enkulu kakhulu hayi bafana bakesha silindeni hayi ikhulu leza lenyelelo hayi phela kusocikoza lapha ikhulu leza lenyelelo ayake yangene walimgube ngonyaka odlule yangena imfene ngqo ngangiqala ukuyibona le nto ibhabhuni manje bangifuna idate kumanje uthe utshathu uyayidedela idate kulezi insuku ayi ngabona omfezi lapha nabeshaya amakhekhe nibhokoza amandiya athi hayi ukwenzakalani nana lalela hambe yolala ngiyacabanga ukuthi iyona Durban July yethu leyana kahle kahle iyona Durban July yethu shuthi August ba iyona Durban July yethu kuphela siyahlehlisa ile ngoAugust kodwa iyona Durban July yethu leya uyabona mfethu abaculi ngendlela abayimise kunomculo ngihlaba umxhele ngaze ngabhala einkundleni ngathi bangixhumanise naye uMasinga
Ngiyambona. Ayi ngiyakwazi ukukhuluma mfethu ngiyafisa akazobonwa azobona umhlaba ngoba impucuzeko isikuhanjela umhlaba ngiyafisa ayi umasinga mfethu ayi lo mfana lo baningi nabanye ngicathi abakwi level yakhe mhlawumbe sizokwazi ukuthi sibathole hayi siyabonga kakhulu Nkosi ayithela umusa.